lau ki ko a he oi au e te wale ai mua ta ine keu ki pepe que pusia ti mo que hanga o ta iau pa na la te mo fai ia o te kau
pua mata te au te ake e mahe ki wawa ukalaku whahina mohono salu salu ta ahine oyo konei afu sei e pua mata te au te ake e mahe ki wawa ukalaku whahina mohono salu salu ta ahine oyo konei afu Tangi tangi kakalu mei fanga tomo o whakamare ki hokula tomo Tue tue haru kukalo maru Kukala mawhana amo maru Siri haro hikalaru Rungi noro aharare maru Tue tue haru kukalo maru Kukala mawhana amo maru Siri haro hikalaru Rungi noro aharare maru
ai. mai moni nai tal mei mu o ai ta ko fie mata mu kai nge koi vi kielo tua koe mo ana pe to kita pu i se
lupe amanai kia te au Hange fukulai o ne ngumu Nala whata whesi o te whakamauna ta anga ia e tō tuku Io o ka tangi si i te karu Whakapo o kuongo E te nofo mo e una loto Oh wow. Koia peia. Ae, ki whonga si e ku fwoi pele No wha koe si o takeleke leka e puku au keu au me E ku o whamale aku i e te koe Whakapo o kuongo E te nofo mo e una loko Koe haape Pea oku, whakawale loto Lulu lulu, amoa Ka ahine, e te ufola Kuolaga, siku manaku Hala whakawhei, o si ono kahau No foa
Ko le ke mau hufanga tu ngai whakatapo whaongo nā tu me he le te o kolope i o ku whamalmalo i he patoa Global Movement kai tupe mua ke kamata atu ai whatongi ako ia o e whiawhini. Hange pifo ko ia ku mome amai ki ai o ku amanaki ke whai ahono lotu whakatapui ai le te o kolope ko hia ko ha mea ngā ue ia ke whaao ngā iai ke ngā ue ko ia ai patoa Global Movement. Ke hoko whiawhia ke whawhi ilo aki atu aki mau tolu ko ia mau i he malumalu o e apini ko kau whataha atu pia mo e founder ko ia o e patoa Tongan Global Democracy Movement ko Tilila Siola a Sunchai ka maa foki Sharon Mina Sekona i heni foki pia mo e live band ko Hopoi Vou o ko mea i pe foki e he tokolahi ka maa foki Jay Sekona pia kau whakataha atu pia mo e kau whiwhine o ko whafofonga mai me he chapter o whaiaho no whapaanga leti o kolope ko e chapter Golden State New York pia o ko taki mea ia Sharon Mina pia i heni foki pia mo e Palestine ko whili e kulupu ko whinau whakahua vea. Kau mai foki pia mo e tamai o eiki me New York ko sione whinau tapu o amanaki ke whafofonga atu me wahenga hapa i tahaua. Pia pehe foki ke to unga whine mātu au kau kiai Alieta Koka Mataele. Pehe foki ki a siulolo ilolahia tapu eluelu. Enti ngā luafe pe foki ki a Milika Feleti pe a meni ihi pe o kai ke nau si lava mai ka uia koe whimo e kina e ngā whawhatongia o e whonuani. Kai ke to e whalolo ma kau whatahat foki pe a mo Sharon ke vahe atu ai hoko ko ia o e polkalama ko ia ki he whiawhini. Whanga ngai tala whapapa ko toa pe o ku whemau ki whakatapua i he hao whanga ko toa pe o ku hata ai whapapa ka nau tolu ai kau ngai tamai mo ngai whaai ko toa pe i o pe o mō mea mai ki tau kau ngā kau ki hono whakawa o ki leti o pe koe mea ngā ue koe ni ai Global Movement o ku mau whiawhia ke mau hoko kasiraniti ka te mo tolu e kāinga Global members, pia ku taimi ke tau kamata, pia o ato e hopoi ai haki hiwa himi, pia i heni osiko ia e whailewa ai lotu uraki, ai pe pateni whai e pia mo e tāpaki o e whāwa o leti o kolope. Te wiki a hoku leo
e whai atu lewa ai tāpaki i o e leti o kolope, pa e whai ia e he tangata koe a kosione tapu, aia koe whawhawhonga koe kantiteiti i whawhawhonga e niki hapa i tāua. Whatapa te peke aleti ka mai ka me pa ko be Golden State New York o tai tawa sia o ko ki mo ke failo to e fa fini me nga u ta nga ki ko fia peke fa ki ta no ko malo pe ko fa nga mari ben ke ure ai re ti o ko lope ki mo ba u le rea tu ki East Coast America ba we te Europe te le afe e ki tano ani ki wawa we ne ai mo do balangi ne na we ofa i wawa pe we de Europe ka kolono enti ngalo afe be kai kane fia e matapuleni hono tare le ki na do ki koloni be ene firma he ki kolo ki ne tu fa le fa malo pe a firma he kolo e tangata e ki le ta go de ne la va li u go e le fa balange mo do amuri go ni ke mahino ke kainga pe a le mo do amuri ladies and gentlemen ne bere vai mo do agoni go me kolo goni go ma be go se roni be go enti be go hai fo ki na do gon lois and them go ha go me kolo goni ladies and gentlemen gone fakato ngain ka ta hine mo na ngai ho sen dolo thank you malo abit thank you malo abit thank you very much thank you wa hamashi. And thank you for your hospitality. From our Lord, kainga ho mo wanga whawhare maki. Oko whamaloa ke teni o Golden State of New York. Golden State, New York. Aki kulupu ka septa ia o klopolo mi Amerika. Ho mo whawhe e motuani ke ulere mai. Ki ufai ha lotu ko hai au se ron mina ngata hai au o si pe lotu e le dio au ni bangata no te ui au ko fai fe kau de ke ui le au ko fa fu fonga tau ha pa tau e au ko fa mara ke mo do he toka mo ofa e mo tu atu go in ke lele mai ke fai ha lotu fa vita nga u ku tau lao ko radio ke tau fuaki ka tiri la mo klopolo ke fa ya ke tau nga u ko hi go vision fisimo pe corte no dung ma ke tau lot o tua maf mo tangat mafana ho malo to he fin hi go nga we go law sini to si ka ko me mi pa klopor fa tai ho malo to go hi go tamai ai afiona ko tamai ho mau e ki hui go si Christ tamai ne tamai ki ai Abraham, Isaac, Jacob. Maki tamai o au ke ahot. Tamai ne tamai ke mau ngahi kui mua. Tamai ke apitavi uma apatap. E tui ke ai ang ngini o foranga. Okay, tamai bige afion. Tamai off. Tamai ukai ke lauhi.
Tamai ka pate mau more. I ka hane mea e whai. Ko nofo peo whakasio ki mātoro ha aho ke mau whoki mai. Mau o whai o mau loto tamai. Ki nofo peo whakasio ki mātoro. I mau whoki ki api u kai te ki tangutu pe. Ke tu. Whakasio mama o. Yo ilo ko ki mātoro ku mau whoki mai nā ke lere. Wha o fua. Uma. Forofora. Tapate e purutari e ki. Ai mo e purupuro e funga ni ka te ki mātoro. Ko foha ko more ko mau ko mate ko moui ika hato tamai ate maunga ki ai tamai be ko ia hake mai lo tu tawal to taha Tamai ne tamai ka whangu I mua. Tamai ia o mau eki ui ko Jesus Christ. O mau whonua tonga. Lisi paula tapu o koulo. Oro peka. O mau. Liki ta. Toki tuia ngini o foranga. Hake lo tui tonga. Tau wha no ua wha. Ia saus tupo uruak. Tane lo tu. Api ko pule lai pangai. Tutu ne api ko matu kua tau. Wala. Tawal tu tau. Ni mamau. Ya ui ko lau mamau. Pore toka ko toa. Mau tu tupu ake fufu lau toka. Lau mamau. Mau fogo tua mamau lere mai ke funua murini. Kai ngalo. O mau tupu anga. Mau fai a wala. Utu vai mo keri. Mo tau I tamasi. Kai ngai tupu anga I motu. Ika ngalo mau tupu anga me whakatonga. Mau loto peke mau vai mea koto peku mau e whanua muri. Eke a whio mai. E mau whairau rau whai. O ika tamai koko e ui ka ike ai wheni uri waki e mau moui. Tamai uta tau e aoni. Mua bongbong yo tangat. Osio noi ngini o volanga ki a tau whahau. Pe mea tau whahau ki saus tupo raki e api ko pule la ke ne tari ai a whiona me lotu fōu. Whau e lao pe mau omi. Eke ke ngalo. Ui ae ke whahinga tolu. Wai tui. O eki mua kakai. Koe kakai eni. Lau koe mea wale e whanua. Lau koe kai nanga e whanua aku mau tu. Mau utu vai mo ke.
Hai mea ku mau loto ke ave beba e masi waki tonga ik. Tokon mai ik. Kai via e mau ngau e kufai. Tokon mai ik oi ke Palestine e Golden State New York e. Si finau whakaua. No tokoni kau mai mi. E luku whakau. Tādana ke aki sailiti ke whakawa le ti o koe. Ke mau mea o whatuia. Ke tirila ka teki nau tolu kotoa pe. Patoa klopolo. Mau mate o whau ai. Tuku mua ke nau rea. Ke klopolo e nau rea. Klopolo e nau whakau. Tuku klopolo e mau ngā we. Ka ui peko e vistone. Mari whakina me whakakai apai. Taka tamai o eki ko English mo iwa. Mau opa ki e masiwa. Foundation le leita aia mo tau whonu. Talaki he whaivekau talu me taiwa walu taha. Ne toki makape hero kone taiwa walu fitu. Ke ne whamaratu mai ka teki mautonu. Tuku o rea pe. Ke tu make ngaue. Foaki e mea kukla. Awe ni kue mano. Awe ni kue e afe. Ke foaki pe si kolopolo masiwa. Awe ni kue koini pe. Ke foaki pe. Ke au ke masiwa ako wiko visa ni koula koi. Whamure eki ka pau ko mau tono nou. E tau kawe. Koe ofa ki e te ia ku sifo. Koe mau whai e ke te koi. Tamai e. Whamore. Ki mau lawa mea. Ala mai pe mua. Hiki ke mau tukiolo. Mau tu whakata mo si masiwa. Te mau whai mea ke ngāringu. Langi ai a fion. O tu aku ia ne Palestini. Finau whakaua mea. Seuroni kai mai Golden State New York. Kue na tililo me kolopolo. Mea ngau ku mau luk. Mea ngau ku mau toka kapai ku mau fuaki kotoa pe. Toa kolopolo. Talaki ai e visone koul. Mau mate ofai. Visone ne fai ai maheni. Kakua mau toto no wea fio. Pake whakamormore ku mau kei tangata pe. Tāpua ki mai mo wiko ki nā tōko tō pēnei. Tōka kawe ngā weni. Koni mai. Pau whakia. Ke tirila ngai uma e koloporo. He atapa pe e kolope. Mo mau tōko tō pe. Ke awatu. Ai visone ku mau i o mau loto. Fai a ngā pure pa ke fai tari. Fai e lotu koni eik. E wafako Jesu Christo ko ala. Kako mau whamui. Amen. Whawhita i e lotu hofi o e leti o kolope. Anai whai ia he sione tapu. Whamalo ke tamai o kini he ne hau. Mama o mihe East Coast ke kaunga kaumuk mau tolu ano hofi o ki mea ngā aue koe ni. He ilo nā aunga ki hono pōpō ki he ngahi teke ngā aue o whai. Pea i he taimini e whaki e whai he Palestine e Golden State New York. Haki i lea
talitali ak mautol pa te oange tai ko ni kia te ia. Malo. Te u whakatapu he ni ki he tui o langi, kai pe he whoke ek whakatapu ke tamasi ko tupo ono, pa mo e whare o haa mo he o fo. O atu ek whakatapu he ni, ke haa taklot ko toa pe, pa mo e sola, pa mo e vulang ko toa pe i he o pe. Kai tuku mua ke fine motu ani, ke ne tongia e whatongia ko e ni, ko whakakala aki kita, ko e Palestini, i he ki kulupu ko ia, ko e Golden State New i o ke. I kai hakawe inga lea ia, ka koe maafana pe ai fine motu ani, pa mo e toenga e mau ki kulupu, i he ngāwe ko ia kua lava. Pea lava ke o ngona atu ai, ho tau le o, pa mo e tau ngāwe ki he ope. Oku mau fu fia lahi au pito, ko uhi ko whakotu ai leti o ko e ni, ke uhi, ke lava, ke tau ngāwe akia, i he tau ngahi o ngongo, pa mo e tau ngahi polo kalama whakapolitikare ko toa pe i he leti o. Ke uhi, ke lava, ke whakotu aki ha ngahi whakaukau, pe lava ke ilo, pe lava ke whakatupu i he loto e toko taha ko toa pe, ha ofa ia te ia o whakatatau pe mo i visone ko ia o tau hanga whakotu ko hono toko nii ai masiwa. Toko nii aki nau tolu ko ia kunau fie mau a e tau ngahi toko nii. Ko ia ai o watu ai whakawhetai pa mo i whakamalo lahi ke te kinau tolu ko toa pe ai kau chepta ko toa pe i he o pe. Ko e uhi ko ngahi tokoni ko toa pe. Pa mo ngahi alanima ko toa pe mo hanga whai o lavai ke whakotu whakaukau ai ke whakotu ai ai reti o ko e ni ke hoko ia ko e whetu taki ia ki he taha ko toa pe o kune hoko ko e toko taha patoa pe tae patoa i he ngalo pe pa mau whakawhetai ai kai te aha lea whiunga ke lava ke tukuat ka te kimotolu ko e ki lea whakawheiloaki pe ia lava ke uhanga whai tua o whātu ka te kimotolu hono kotoa malo Whawhetai malo apito e Palestini o e Golden State ni oke, whina whakahua. Kai tu mua ke o atu mua ai kau me mipa kotoa pe o kunau i he chapter koe ni. Ai a ko hange ko ku whalea ko whina whakahua vea ko ia Palestini. Pea ko angi ko siulolo ilolahia tapu eluelu. Pea ko e mau tauhi paanga ai ko lotu. Ko hoku hoanga aue ia koe ni he letio. Pa ku iai pia mo arieta et ka mataere, et nā tua vāo, en tinga luafe, tei tapu, ka fo atu se misi takapuna, makelesi pānela, milika feleti, pānela atuangi lau, koe tangata koe ni o ku nusila, ka ku ne join in mai eia ai chapter koe ni, o ku ai pa mo toki lupe ki moana. Ko e ngahi whine mātu aini, ka pehefo ki heongo tamai oi koe ni, o ku hanau tolu ai chapter koe ni, ai a ko kawatu ki he chapter koe ni, ko whamalo ka ngai whaema ngai tamai, o ko lava ke ngai whatamu na tolu, ke lava ke whai ha tokoni, ko mea pen te mau lava o whai, ko hano provaiti ai letio, ke aunga ki he teke ngaue o ku whai he klopolo. Whamalo ke tō tākotoa, he tākotoa pe, ko e tau pokalama uraki ia, aia ko e tau hokat koe ni, e tuku mai lewa he tau musiki, pe ia mea hopo i vau, ka pe he whoki a Chase Kona, ka taki ka ta e maha tau fui whase ua, ka tau toka hoko atu. Ata kotoa ke mea ki o lunga.
tau hopo ki hala tau fia ko grand opening. Now, na ko piketi te foki tangata na nehanga o lapu ye mauletio poni mafana tangata Marie kama tape mau mafana he lotu ai tangata malo katak mo hopoi pete ke toi lava toi ta mai ma toi foi fase ta e osi koia ai foi fase koia ai e fakle vai tai mi ki he trila siola samchai kene hoko atu i he mala e koia ki e tene introduce atu e prokalama ko ni fa politikale malo Aho e iki mo e la lona
whamalo he tau whanongo me ngahi whasi whafofa na e o mai me he tangata tale niti ia koeni ko hopoi voi whamorimori te tau hoko atu ki he tau polokalama hoko aia e whakaleleia e tilila pea ko kore whamorimori atu i he tō mui e tau kamata na e whai ai kore mai me Nusila kai pēwho ki Australia ke ki tolo i mua ke tau alu ki he tahataha ko e tupunga ko e taimi pa koi ai na kai ke toi announce atu ka tuku pē ke wakai atu pe te mou kei nofo mai pē ke tau wheao ki hono fotu o e ki leti o koe ni tilila. Kole ke hufanga ngai whatap ko tau peo ko sona whakika a tā moa we ai momeniti ko ni ke whai tau hoko te tau polokalamaka ki moa ko whamalo foki ki he Golden Gate mo e nau New York ke nau polokalama whafofa nai whakahoko o ko whiawhia apito he nau whai e ngawe ko niu lawa ke laka ki moa e tau ngawe pa ko mou mea mai katoa ki ai a whanua ki whalukunga kakai koe ni o nau whai ngawe koe ni o tau whiawhia katoa ai. Ko ia i he, koe taimi whak koe ni, koe tupunga hono teu e polokalama koe ni, I mean, ai ngahi equipment koe ni koe lava ke tokoni ke hake aki e tau ngahi ngawe koe nu whakahoko me he platform koe Facebooka, ai au koe tui ai whanau koe ni e to e globalize ange ngawe he tau ngawe ake ai retio, wako tui mo au ki ai. Ko ia koe poni kai koe te whakaloloa o koutou kore ke u talangata ya te kita whaikitua mama o atka e tā mua ke whahauka polokalama koe ni. Pea koe te matalanoa i he poni o kui heni moau a se lupe, se kona. Mahalo e tā noa lupe mei ke nofo apito he mea whakapolitikare mo ianga whihoko takinga whakalau maarie. Pea koutui mahalo o kui ai mo piven mei tonga. E lava ke talanoa ke mea whaka-ekonomika, I mean ke mea whaka-teknolosia. Pea koa o lewa te ulava ke whaiat hawhawha i he mea koe ni whakauaki mo mea whakapaanga ene whehoanaki mo demokalati mo iakan koe ene tuku au mai. Sai oku kia te au, mo ianga e wakai i he talo e lere mai politiki mo mea katoa i tonga. Koe o koe mea lalahi pe ua, o kou fie mao ke hanga o whaike hawha mamafa he pōni, koe uluaki koe foi lea whapitania o kui koe capitalism. O kou fie mao ke talanoa lahi au pitoai, i he capitalism pa moe foi lea hono wā kui koe economic democracy. Aia, kuhinga kou lawe ki he ni, ke lava ke hanga he e taha katoa o understand ai ngā ue kou whakahoko ko he global movement ni. Ko ngā ue kou whakahoko he global movement ni, o koe ke whaia pe ko hawhawhanoa ia, pe ko e whaia ko hawhahinga i ko taha o whemau ke whieha, pe ko e whaia ko ha campaign i kai. O kuia e ngahi tau mua te fito o ngā ue ai global movement ni, o mainly ene nofo i he ongo whoirea koe ni e ua ko capitalism, pia moe economic democracy. So, te tuku ke hanga o define ngo fo ilea, pa koe ne ospe koe ku hanga koe o ki break it down ke lea to simbolo ange, pa te hanga lewa tukuange ka se lupe ke ne fai hono whakamama mai, ai fo itawhaake kou tokuange koe ki ai ke ne hanga toka ngai. Sai, koe capitalism, koe foi sistemi ia, o ngawe ake mamani. Pa koe foi system capitalism, o koe ke hawa atonga o koe ke hawa Amerika ia, o koe ke hawa Nusila ia, o ku katoa mamani, o nau ngawe, i he foi system o kui koe capitalism. Aia, koe ku whakatonga ki ai, koe politikale, mo ekonomika, o kuna alu wakaua i he foi sistemi, pe au ku benefiti pe me iai ai ona o businessi, pe koe ona o mea ko ia. Tau pehe ka pau koe state, koe pure anga government. Aia, ko ki nau tolpe
ai stakeholders pe mo kau owner o cooperative ko nau tolu pe o benefit i he capitalism aia i he ekusio koe a aku moyanga koe ngā ue ko whakahoko ko he patoa Gropolo o ku whaifokia i he foi system ko ia o whakatatau ke ngahi nation ko tau taktaha nofo ai mo ne ngahi tokaterine mo ne ngahi system whakapureanga he koe capitalism o kui loto ai democracy i he capitalism he aia ko capitalism ko foi system whakamaman lahia pe aku whaoleva i loto i he capitalism a democracy. Aia te whenga ko democracy ko fu mea lahi au pito democracy. Ra te whenga pehen ke talanoa pe i he foi mea pe taha. Aia ko economic democracy. Aia ko whai koe, mainly ko whai koe patoa Gropolo. Aia koe mea au whai patoa Gropolo, koe ke campaign patoa Gropolo, o koe ke whatau vote patoa Gropolo, o ku economic democracy, a mahalo ko hanga peo at ko ni ospe ko yaku mu taktaha kukol o kumi, a hingoi fo ilea, mono definition pa te mo iloi le vai. Koe mau ngawe o whai, sai, ko mau tolko ki kupusi isi ipe. Ko mau tana fo ke poni ko mau whenga ke vete, ke lava ke mahino ai ngahi activity o mau whai o whakatatau ki hono teke kone demokalati. We only do one part. Foi part pe taha mau whai. Ai ko foi part ko taha ko mau whai ko mau whenga ke mau hanga teke i takai holo foi economic democracy na ia hafu pala a ku lava ke mau hanga o lolo i ki lalo ka lava ke sio mai ai capitalism ko o nofo ai ko ai elite ko i tonga mahalo ko lea lele ne ke ai ka nau tau te ulapea ke ai ko kau dictatorship nau tolu ko nau mau ngai regime ko lalahi ko ia. Ko ia whai whetuku fua holo aki i he economic democracy na lava ke mau lava sio lele iai ke foi sistemi. Aia ku foku tau iloi ka tata toko tonga o ku we are halfway o teke tau au tato ke complete democracy. O ku kei ruling pe ai tu ia pe aku ia le mo whahai teke demokalati me he tawhaaki a whaki koe taha. Sai. Ka i he taimi tatau, o ku iai pe ngahi mechanism ia pe koe ngahi fo i te fitoi, tau pepe tau tō koe ngahi tau, pe koe ngahi mea whana, pe koe ngahi mea tau, o ku lava ke ne hanga holoki, he ku, o ku iai ai toke tāma tātau i Amerikani o ku iko Richard Wolff, Dr. Richard Wolff, ka pate mo whainga marepa, mo hanga kukol whanongo, o ku hanga he tangata ko nio define capitalism in a way he kate to yaha vale tene tai understand, pa aku predict he tangata ko ni o ku alu a capitalism ke osi. Aia ku tau pehele, ka pa e osi capitalism, ko haleva ha sistemi, e toi whau, e elite level ke fōua mamani. Kaike, ko tau tolu lewa e tau lolotonga, fuhu tau tō motonga, mo system koe o whao koe tonga, i he tuku au mai, aia ko tui maha koe, taha walu fitu nima, taha walu no nima, e tau mea, constitution, lupe, na e fotu uai, se astu po ulaki, something like that. Aia, taha walu fitu nima, taha hiwa fitu nima, o teke tau au, asio mei ta e uange au. E tau tuku au mai, mo e fo i system koe, ai kou tau lotonga iai koe taimini. So, ka bau koe capitalism ai o ku ia mamani o ku mei ale ke osi. Koe hale vai tau sio atu ke heanga ai whetakai holo koe ngai system whaka nation. Ka bau koe Gropolo ai capitalism o ku predict he kaupoto o whaka au ke osi. Koe hanai ha whakakaukau ki heanga o e demokalati, mo heanga e monaki, mo heanga ngahi system o ku teke whiri holo i mamani o lava ke tau ngāu ai. He koe mea whoken ke mahino ka tau tolu koni kau politiki, koe mostly pe kau politiki a koe nau mai pen toke tau lau. But few other peoples ka pate tau ki lalo ke tau hanga stati ai lau mario e ngāu e na e whau mai mo tangata koni ko akirisi. Ko akirisi whong nani hanga introduce ai whahinga system whakademokalati o ne amanaki ko system lelei tahaia ke lava ke ne hanga o fetongi ai system glotonga ia tonga ke benefit ai
ai masiva. Pea ko mole tangata ko ia. He, o ai te ke a fo inga we te ke tau sio tau ke result. Peko hai mea ko he taimini. Ka kia te au, o ku iai e ngahi matawai o system lolotonga. Pea o ku kai ko pehenia ko tau teke ko ne te mokalati o ku taia he matawai te mokalati o ko ilo ia o kai matawai te mokalati. Ka ku mei ko le lei tahaya e lava ke whaka benefiti mei ai maulalo taha he koe te mokalati involve everyone o ku kaua taha katoa. So o ko tui mahalo ku lava ke ki mahino atu e whaka mahino ai capitalism pa mo economic democracy ka te uki i pasi ang he ka lupe ke lava ke whaiha ane lave ke tawhaaki koe tene lava whaka mama mai. Malo apito. Kataka ki hua to e whamoromore pe ai kesi, pe koe kau tangata konu amana kenelea. Te ke lava ke tuku mai a te ke rea i haminta anima, he osi haminta anima ko ia, pe awe lewa ka piveni ke o mai ene whamatala, pe osi ko haminta anima ko ia, pa te tā lewa e tau whasi, pa te mauto e vilo lewa. Malo, hoko atu. Kau technician i mui, no mai whai maari koe ni. Ka ki mua ke whaha ki whamatala, ko to mua tuku hene a whapapa, mo e whamalo. Ke rik nau tolo kata penen whotutu e polokalama koe ni. Pea kou whie whakamalo atu, i he talamalu kata pena e os whae no hawhaki ki mua. Koe kawenga whokena e mai ke whai aki i lawe atu e whiawhini. Koe whikau aki mo e ngā unu maari e koia e tau ngahi karitua. Pe ko tau culture whakataha mo e lotu e anga e tuku au mai e lotu i mamani. Ko isiu whukenia ko isiu ia tirila ku fulahi au bito. Tau lawe ke lotu. O se podi, o se mo i weekend. Ka ko whelawe ke hanga fui mea lalahe e ua. Ko i ngā be ko ke tau lawe ke hai whiawhini. Ko o koe fui whakakaukau te whitoi whakaukau e ua. O ku nofu ai e lotu, ngahi lotu lalahe o mamani. Pa koe whakawae ko ia pehene anga ono whawae ai fui whakaukau ko ia o pehene. Tō kua i he tawhaki e tō he mā. Tawhaki e taha. O ku nau o mai e fui whakakaukau ko e creator pe koe otua. Tapu mo ia. O ku mawahe ia me he ne creation i. Me he whakatupu. Pe aku nau foi he whei tuu. O ku mamao au pito ia me he ne whakatupu. Pe ako e ngahi toka te rine kotoa mo ngahi mea kotoa o ku whau o ku whakawae ia i he fui whakakau ko ia. I fui mawahe ko ia. Sai, i ta whakarewa i taha, o ku ia e fui whakakau ia o mai ko whakawae ia o ngahi lotu i Far East China mo India mo ngahi fitu ko ia. Upehe tō kua o ku kaike mawahe ai o tua me ne whakatupu. Ka o ku hoko ai whakatupu ia koe konga pe ia oi tō taha koe hoko ai mea koe na whakatupu koe konga pea oi whai whakatupu koe tō otua. Ai koe ke na mawahe wahe. Ka ku hoko pea koe konga oi whai whakatupu. Ai koe ngō meme koe ngō whakaukau ia ua whakawae ai lotu lalahe mamani. Ai koe tau behe koe Judeo-Christianity o nau nofo taha ki nau tōru he whakaukau koe ni kau pekai mo Moslemi. Ai whakakaukau koe ni unofo e o tua ia i he whitu e taha, pia nofo te tangata o whakatupu, pia na whakatupu pia mga hi mea koe. Ai aku koe ke ha pehe ia ke ha whakaukau ia e pehe ke hange e o kanserie, pe hange o kanserie. Ka aku na whakatou exist lo ua bea ngo whakaukau. Sai, koe ha ne whelawe i mo e tau culture. Koe na whelawe i he kono uhinga koe tau ko tau tolu ko kau e lotu ia he fumea lahi whakauri he tau culture. Ko ngai e tau mo ui. Kau tau lawa peo tala pe ko fefo i whakakau koe unofo ai e tau lotu. Ko fe i he ongo fo i whakawae koe ni. Koe o tua unofo me whitu e taha pe tau lotu ki ai. Pe koe fo i whakawae koe taha koe ko tau tolu koe konga pe ia oi o tua. Pe aku pehe koe anga ia koe e tau nofo i he tau culture. Ka te uki lave ke hanga koe e tau culture, e tau pehe koe tau karitua. O koe e mea ko whelave ke he whiawhintirila koe
ko mea ko likes and dislikes, ko mea ko sa ia tangata, mo mea ko ke sa ia tangata. Pa ko whaka natula, pa ko mea ko peheni. Na tau sa ia be tau toluia he, kari, tau pe tau sa ia kari, na tau sa ia be lahe mea, na tau whaongai ko, tae ulua kau kai. Pa ko tau ato ma e fui mea ko toi rere iange, ai tau behe ko pilo, tau behe ko pilo vavai, sa iange ia. Ai ko tau ilo ko e fui mea rere, pa tau tuku rewa mea koe, tau hikrewa tau likes, shift tau likes. O apply e fo i mea ko ia ki he mo ui, mo mea ko toa pe o kauai ai politikare. Ai ako upehe, na e taim na tau sa ia ai i he. Na a maamani, na sa ia maamani i he, tau pehe system whakatui. Pea fofoa mahe whahinga ni i he fo i whakaukau, sa ia nge nau tolu he fo i mea fo o koe. He koe tau whihu reo, koe haa mena e sa ia i e kai tuku e, koe fo i whakaukau na i peheni. Kai ke nau to sa ia na tolu he pehe mai biko e se pita tuhu ki he se pita alu iai. Nau, moa e rewa na tolu fo i whakaukau, sa ia nge ke pure toko lahi. Koe tupu anga no whanau i te muka alati. Aia koe shift e tau sa ia. Koe ke tu iau ku kovi structure monarchical system. Ka aku hiki e tau sa ia. Ai kakai ni i. Pa koe ni hiki ko ia unau nofu nau dolu he. Pa koe uhinga whaia e teke he. Sa iange sistemi koe anga hono whakarere. Hapure anga. I he system motua. Ka neo ngoia u tau hanga whoko whenga ke identify ki tau tolu a ke sistemi koe. Tau behe ko tau tolu, ko tau kita e. Sai, ta ki ti whaine ange kita. E behe koe ko tau kita. Sai, koe angain koe tau tifai, koe tau karitu a foki, o kuhinga karitu a ke mea ko toa pe whakafonua. Mea kai, koe walau tau tui, koe tau rea, koe tau atakai, koe tau ngahi mea whakafonua, ko tau behe ko tau karitu a ia. Ka kono fo i mea e kuanga koe whakatoka ngā itirila. Maa furi pe ia. O koe ke nofo mau ha mea au ke tau wala, koe mea kai, koe rea. O maa furi pe ai fōtunga ia mea koe ia. Ai au ne tala mai rewa, ta koe kai ko hafo i mea ia ko tau mo oni i mea ia. He maa furi pe ia. Whata tau moe kuonga moe tau tangata. Tau alu rewa ko, kako wheho tau mo oni i mea. Te tau toi ki taha tu rewa ki loto, olo loto. Ta te o mai refu i whakaukau koe ni. Tau pehe ko koe. Ko koe ni he taimini. Nā kei whē i he tau e nima kohiri. Pea moe sino koe o kuke i ai. Tau toi te kei atu, tau pehe koe fo i tau he ngofulu. Pe wanoa kohiri. Fōtunga kehe koe ia, o sino. Tau te kei atu ki mui au pito, koko e na koe ki pe vare pe ia. Sai tau toi ki te kei atu peke ki loloto atu. Koko ia, you were once a tiny drop, a tiny some donor, something protoplasm, a tiny ko hano whakatau, koe ki ulo la vai, tau pehe peko koe ki foi drop, ki foi, tuluta, koe ki foi kokoe, na e wha o koe he ki foi tuluta. Sai, tau toi te kei ange ho kita, peko whe koe. Te kei atange foi tuluta e tirila peko whe koe. Puria koe ia. Tako koe ia, o whakarea e he whahinga koe ni he tawhaki koe. Ko koe koe ki foi, just a thought. Koe, you know, nau whakarea pe koe foi conscious being. Koe foi whakakau. Aina, au puria koe ia. I hene pehe, o mai rewa foi whakakau, ko tā koho tau ki tā, ai mea koe ke toi ririu. O taku i kai ko tau ki tā, ai mea koe tau pore holo ai. Tako tau ki tā koe se lau maari e mo ui, tau kui koe soul, koe spirit, o kuia ki tau tolu. Koe mea e au tau tatau ai. Pau hanga he foi tatau koe ia, o talamai ka ki tau tolu, o ku tonu ke tatau e mea kotoa pe i he anga e tau nofu mamad. Ai vahe tau. Ko hinga e o ku tau whanongo ai ki ngai whakamalanga lahi, he vahe tau, ngai mea koe. Ko hinga he koe mea o tau tatau ai. Ko tau tolu koe ngahi spiritual beings, in a body.
and not the other way around. Ko ia ngai e whakaukau o mai, i he tuku au mai koe e tau whinga koe ke tau kumi ho tau kita. Te uki ko mai, ka pau wā whihu, peko hangai mea, peke te tāla ngai, whafo whabito. Ko tui ko tangata ko piveni ko. Te kai ke hokate ko piveni ko ki, there's a technical problem from his end. You guys carry on. Malo. Oku maali e lupe. Oku maali e foi whakaukau i he whenga koe ke ai tau pehepe ko tau foi materie. Ko tau foi sino materie koe ni. Oku kakai a mehe. Ai ke uki iafe atu ku whaka ma whana ho vai. Ai oku kakai mehe noa. O aluia. O au patoi whoki peo noa. Sia ke ne mari, he ai ko ne alme noa, na noa, pa to alu pe foki pe o to noa. Ai ko tau sio leva ko ke mari, hono fa ko tala noa ko he folofola, na fa mi hefu. Ai ke tau sio atu ko ke fa inga fa kau, e ko kau mata ta foki na na fa ai. Ai tala noa ko ni. O anga ko hono to o mai ko ke feinga ko ke tau sio ko tai mini he ngai mea katoa o feinga ko vahe tau. He hange o ku tangi taha katoa ke vahe tau. He o ku iaipe ai lau maari e mo uia e taha katoa pe hange ko lau mone sai ia. Mone sai ia. Pa ko foi sai ia ko ia o ka magatu ngai ko hanem. Sio ako no mata fa maderi Pokoknya ke ne sio ko ne kai ake ne ifo. Ka ko inga o ku iloto ya te ia. Ai go no define fa ai pe ko te human right ko te right ia ko akita. Ku te o ku tupu koso pe whakalau maari a te sa ia iha mea o ku saiange. He ko inga he ku te develop mai mihe noa o te hau o mao fo sino kakato ke te lava fai fo i whakamau ko ia o lelei ko ia. Which is o maari ho tawhaki ho lawe mai ke te whai tawhaki ko a kai ke ko he ke whakawholofola lupe ka tu ke whoki mai au ke eku tawhaki aia ko e fo i hange ko la se lupe ko fu barometer ko e talano ko ke te mokalati ko fu me la ya pito ia o se ta unia mo ta ka hau ka te whenga ke whakapukupuku mai pe ai ngo fo i tō piki koe wana piki mai, he koe ku piki mai ke lava ke fit in, ke fo i ngā ue ko lolotonga whai ko he kropolo he taimini o amanake o koe pe ngahi tae mahino ko whakahange ko ka ngahi lau mai ka mautolu ko whakatau vouti mo e hāfua mo e ka ngahi whihui o whakatala mai. Pe mai a ko hamene kai ke mau whai alanga whare he taimina ke mo uia a kirisi, Ko anga pe ngai whihui o e hala whanonga. Ka kia te au mo anga koe e ku mahino i koe fo i economic democracy koe o whao koe e patoa kropolo. O koe kai ka mea whaingofua ia ke whao. He koa se lupe. Ne kai ke nofo pe ai he me hange ho tala noa koe ke kamata koe ai tupu koe tangata me noa mo tupu koe ai patoa kropolo me noa o tuku au mai i he foi journey na i kai ke ako hatahai ki ai ne kai ke ako hatahai ki ai ke neanga ilo ia but all of a sudden be oku asi aia ko mea ko tui ai ko kwai lau maari e mo ui e tangata o ku ne hanga lewa o lava piki a lelei moe o kai ke ulo ko lelei what is right and what is wrong lava he tangata ke ne hanga o whakawhai ke he ia i he ene tupu sai ko economic democracy o ku iai hono ngahi konga o ku ano ngai titeila poko no ngai whakawae o economic democracy aia ko economic democracy mo manatui hange ko lau ko ke capitalism ko fufoi sistemi whakakatoa ia ai
o ku pule ai pe ki nau tolu koe o ku malohi pe ni malohi pe ko kau stakeholder pe ko kau the king and the queen pe ko nau tolu ko nau me own ai ngahi cooperative lalahi aia ko foi capitalism society a ko tau live ko ai sai ko capitalism society o koe ka hamea te nau fehi atahai ka koe economic democracy. Aia koe capitalism society o ku me ke pule pe ai nau tolu koe o ku nau na whau koe foi systemi ki ai. E te tau pehe tau tolu ia hange koe ni awhio pahu whanga whakatapu ka keurea kea ke whaanga no ingoa pa hange koe ni koe kau no pere pa hange koe ni koe nau tolu tu marie ko nau tolu ia ko nau osi olunga ki nau tolu i foi capitalism society ko tau live koe ai. Sai. Pa tuku au mai, ai tuku au mai koe ai foi capitalism society. Haupe koe atamai ia, o kusio, pe ku fehia, koe ke sai ia ai. Wakai ke ne sai ai, pa whaine ngai whatotolo ke ngai mea katoa, o ne hanga ko o hake koe ai economic democracy. Ai ko economic democracy koe ki foi sistemia patia o sistem demokrati i loto ia i he foi capitalism society ko tau liviai. Sai, ko democracy folk it's about unity CC. Tatanak o unity CC. Ako tau whao ko majority. Aya ko foi capitalism society ko ngai cooperative lalahia. Whangafu kakaya, whangafu, hango enu ko brothers o guai ha ko ne mea ngai fu cooperative lalahi o nau kau katoa nau tol i capitalism society and their function is to ke produce pe a profiti o taketi pe ke kau tamako na nau fau we get to have to momo le vaya e tohi fo kilalo. That's when na arise ai ko a democracy. Gaki ngata he arise ka democracy, ka te hanga pe democracy o fa o ne economic and they call it economic democracy. Aya ko economic democracy ko taimia ko oku ai ko ke kapag mo fatonga te milo tonga fa o he patoa kropolo ene fo I por kalama ko trust fund. Ko trust fund ko ya it's an individual shareholder. Pako individual shareholder ko ya kuyai honoleo ke lava ke ne talanoa mone fai hamea o tatau mo hataha o live I he capitalism society. Aya ko no hinga no develop ko for trust fund ko patoa. So o kuyai individual ko pate mo si for trust fund e patoa he taimini. O wai kakai ko na share hango fulu, wai kakai ko na share valu. Wai beto ko taha ko ne share pe taha. But koe ka whi auhi. Ka koe bring koe taha ke hao koe ke whanki unity ki ke na ta utu whakataha koe mo unity lahi. Neonga ne hongo fulu ka koe hae taha heo na ta utu I he levelo o pule koe ki he fo I trust fund. Na tatau. Aya o kou tahau ka ke hongo fulu koe. Ai tau pe ka pau ko tahau ia ka hongo fulu a se lupe. Ka koe taimi koe mata utu atu koe ke tufa koe ha whainga monu ia. O matatau, o kehe au pito ia me capitalism society. Ko capitalism society ene tuku au mai, o benefiti pe ki nau tolu ia koe ai koe olunga. O koe ke benefiti hataha ia I lalo, he anga koe ngahi vahe tau koe na whai koe, o lotonga whai koe he capitalism society pa koe. Pa koe mene taha. Ka aho wale pe ko hifo kau tamako na nau whao capitalism society ke nau benefiti. Ka aho wale pe ko nau hifo ki lalo ko nau whemao profit la. A kau tamako Neongo ko nau ospule ki hanga pawa mo mea ko ya. Ka aho wale pe ko nau hopo hifo ko nau whemao profit. O foi uinga pe tahalupe. Ko foi whemao profit ko ya. ke halupe. Ko whemai foi profit ko ya ke lava ke whakawhewheka e nau pawa. They feel o ku weak e nau pawa and they must come down o vainga he profit ko ai ko vainga cooperative ke lava ke whakawhewheka. Pa ko ngai pawa ko whemau ke whakawhewheka ia ki ko anau tolu. They all ko nau hanga pio put katoa ole pa anga he
he mea tau, he armies, you know, defense services. Why? Because ke malu ki nau tolu. It's very funny anga koe te lau koe, ai tuku au mai koe, ai capitalism pa te whapehe, o kui kai ke nau toe, o kai ke nau toe rifia o nau pure hangea o tua. No. And you can see it in Tonga right now. Ko mea hoko. Pa koe kone toke hoko pe anai e Tonga, hoko i maman lahi au pito. You see how the king now, to katoa mea, to katoa ai defense, ko tau malui fonua, ko ke to tau malui fonua, ko tau malui na fio. That's when o ngoi he capitalism koi o lunga, pe ko to taha elite koi o lunga ko kamata ke vai hono mafai, come down level o kamata ke ne ma o ngai pro tau fanongo na kamata ke nau fai ngai mea hala. You know, ko nau whenga ke nau ma to o te profit ko of capitalism society ke lava ke nau hanga ai ko nai whanga a krisa tuk mai. He wal pe ko alot fu ni mawha miliona ko alot pe fu alat pe ya to mai ai uhila whanga e. All they want to do is to build a profit ke lava maintain honau power. O wal pe whanongat ko hu mai fu me atau ia fu mahafu e taha kilu ni makilu fia. You look, they don't put a profit ko ya i hafo i me au aunga. They put it in something to protect honau power, which is oko tui oku kamata ke tau sio ki ai pa tau hanga understand pa ko ai ko ni ko talanoa ko ni ke lava ke fehi ai hataha no ko talanoa ko ni ngai mea mo oni oku hoko pa lava ke mahino ke taha kotoa i taimini ka pau ke ne mahino ngahi lalaka ko ya ko fai ko e sistemi e taimini ko mea ko fai ko e sistemi ko e taimini ko ne feinga ai for capitalism kautama ko pule ke nau hifo kilalo o toe mawe profiti he kuna wongo yo kuha o ku vai o lunga pa ko vai o lunga ko ngawe ahai ko ngawe kakai e ko ngoma fai pewa ko lunga pa mo kakai ayo malohi ayo ngoi ko he kakai o ku kai ke toka ngai ki nau tolu lelei hange ko lau ko taimini o ku kai ke to sai to taia ko me ko na sai ko ta wano mo ta to no ko si ko ke to sai ke kita masi ko ni ai ko te peat ko kita ko ta mini ka kita masi ko dele mai piana si ko ke ai si ko ka sota ko ai o ko via ki ai ta se fa nga like ko ai to tangata ko ta mini pa pa te ta foki te ta mini ke ta foki ki tonga mahalo ko e kauleka ko murini mo to tupu ko te lava kakafuniu ka ko taimi ko na kakape mato. So things change, not only o change a democracy pe mo not only o change ngai system ka to pe ka change a lifestyle ko atangata o ke tu ma u ya mea. So e halaya ke tau pehe ke maintain ha mea, which is tau sia ta to ko sia ngai action ya ne lava fa papau i mai o ke maintain ya he ku li felili wa ki pe me ka to ya aya ko tu lupe mahalo ko ki i feunga ku fo i tavaki ka tu kuat pe ke vakai ka ta mai lok misin na ko on ma piven pe kai io e lava ke tai mo hata foi fasi ke tau whakavaha mapa ki ai ka he ko lorotonga whenga ki tonga he tai mini oku ai ki moto whaka interneti kai ki lava ke nai raki haa mai peki mo ai whafonga o piveni kai ka taki mo e hopoi ke tai mai mo hata foi fasi malo.
tae ni ai polisia I teni oe o tuka veinga I teni oe o tuka veinga Uo si teu pe e na tula wawa ulahi o whakateunga Wawa ulahi talo mei mua Makuna ai matawai matangi mali o nea fui ai ngai kakara Whakamo o ni ale a tonga kutaka horo pe misiki e owa Awe we 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 Awe we 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 Malo pito ko hopo I wau ia no whawaha mapa te tau polo kalama ko ia I he o wau loto whakatapui ko ia le te o kolope I he hoa e whiawhi ko ia oe aho ni pe mo e whamalo lahi atu kia ki mo tolu ko ia o ko mo kei mea mai kei whai pe whoki Kei whai whoki ai whainga ki tonga eiki ke mao ha laini ki a piweni piukala pe a koe ne whainga maali e pe a e kau mai lewa kai ke e tilila pe mo se lupe e saipe ke mo hoko atu Ia hati koe ni whakau koe ni ke koe tau pehe koe tau attribute maalunga taha ke uia ke o tua tau pehe ko ofa mape te tau tui ta tau ko toa mamani attribute lahi taha tau awe mai o tua tau I ko ofa aku lahi whaka no ngahi vesi o na ofa mono define mo anga no interpret ofa tu mo ke ate ki fo I so ata ko ni lila na tokoni ke tau kawenga o be e whaka matala to ta ko ofa to kua ko no uia ko whangaki niu ko mo ua ko ki hanga ko hoko tau hui be to ko ofa ia no uia ko mea au toi be to kua no interpret ta ko ofa to kua ko hanga fu ivi makanito ia ki hanga ko o hai unity ko ne family ko fu ivi ta tau pe au be pau toi be ia ko ofa ko fu ivi ta tau pe ni hanga ko o puke ai kolo fonua ako hinga ko ke fa tau ko merino ko hinga pe ta ko fu imia ko ia ko ofa pe aku alu atuia o au ke tuunga be ko ofa ko fu to kupu ia mo fu mafi o kune hapa I universi vilo ngai palani te ke la ko ofa ia ko ngai fu wivi ko ako ofa ko nga whakata anoa ki he ni ko nga ko sio ko ki ngai mea ko no hoko ai fu tuha ke peha kakai ia ia nau tolu pe kai ke quite for connection pe te ki lapsi ke mea ko connection ko connection ni ben apa te ke ha fu ipulu ha mai pa ke hanga vilo o ku ke sio ko ke for connection ke sio ko me ni ma ke for ipulu ko for connection ni for mai pa ku ni tau ke kamusi ko switch pe mo uie ma ka kai ke sio ko ke connection ka ku ke ilo ko ku mui I he tau pe he horisi sai to te ke ya te connection ni ko lo mi pe ko foi remote ku riri we TV se no lo ko TV ko ke ha wa ya wi la ya pe ko ha mai ya pe ku alo foi connection ni o manifi au pito ko ke ha me ke ne hoko aki ko no fa to ta hai nu usila pe fai nga awe me hen pe ko foi fetu utaki ko me foi koneki ko ia o tau pe he fu lolo to pito pe fai reva foi nga awe ne ala to no ne ki tola pe ki momo no kato to nga nga awe me o fai foi to kon ko foi yongo ko ia mo ko foi koneki me hen ki na tolu mo e ki tonga ko ngai foi connection ia ku frapuri ka ko ai fu mea ko ofa ia ko ofa ia ko ke te hano ui o nai mea ko ia ko ofa pe
Wa ko ai fo ke whakaanga ia mo ngai mea me kakai ke. Ka kui kai ke la vai ke ta ofi, Oi. Mea ko ia. Ak mo ni lau ko Bob Marley ko ni hiwa. Only a foolish dog bark at the flying birds, Yeah. Ko kalo ko ai whangakuri, ko whangatapu, ki ha manpuna o whai ka pakau. Ko usia ke hanga ngau e kon ko mo whai. Ko whai ka pakau e klopolo ia. Ko mire po te hae mea o tau tolongo ai ke whinga ke tala o ku halai, o lotonga whai ka pakau. Pea ko si haa sino e ngau e ku whai. Ko hae ki tau tolo ke tau toi whakangai ha mea pehe. Ko e ulau hifo ki komene taha he Facebooka, pako tui ki ai. Kai ha ofa, o kui kai ke whakangai e ofa. Kai ha ofa ko mea pehe tau whai kai ko ha. Ko whakamalo ia. That's it, period. Pea koe ako te ki komai, kai mona te taimika koe. E koe mōni whoki. Ai anga kone tau. Whetakai mai kone mo anga kone ngā aue koe ni. He kono mōni whoki se lupe koe tau. U tau la lahi. Pau koe whoki whalau whape mai. Nā mū toki hau pia neuhu. Moi mea. O koe koe ngā nā tau toki hau pia a neuhu. Mahalo koe angai nesi o mai. Kako tau tolu. Na tau fie maari e pe tau tolu ia i he foi mea motua. Na tau fie maari e pe tau tolu foi mea motua. Until, We found something better. we find something, Ba koe mau find cause ai ko ko tano ko ni he ko tano fu ke te mini ke hanga vilo mai ai ngai fanga fo I whakakau o whai mai ne te ka o au mai ke patoa kropolo he taimini pa ko loto ke emphasize lahi au pito aianga o mo ui ka tau tolo, Ne kai ke o hinga ko mau toki hau pe aneuhu. Kana mau fie maari e pe ki mau tolu mo mea koe o aneafi. Ai a tapa ko tau pehe koe hou e ki mo tui. Na mau fie maari e pe moia e ne ta au mai. Kai ke he foki koe fufo I pule koe ko tau sino ko tau ata mai. Antio ko kamata hono tō mai ki fu akau ko tau ata mai ai mea ko te mokalati pa tau tuku au mai o hau goia o tau ma feta utu I he fonua te mokalati pa koe a koe tau sio se lupe ka pia ka te ula pia ke upe atu pe ke hau te mokalati ka koe ofi tahaia ki he fie mau viviri koe a tangata kene tokoni e tangata I ha whahinga sistemi ko te mokalati, Pa koe mau mai kono wheta utu I koni mulini e ngai whonua te mokalati ta e whakangata e anga e mau whenga ki ngai mea o mau whie mau o ulawa ke mau, He koe uhinga he ko osi whakatoka ai te mokalati I he whonua koni. Pa neongo nai whou mai ngai mea lahi au pito hange ko ring toto mo mea katokatoa koe toki au mai. Ka kuiai ai ngahi momona o lava tau sio ke hai taimin I he fukonga civilization ai au tau whakaamu ke atonga mai Kai ke? Ka pau te whoki mai rewau ke whoi ka veinga koe poni ai na lava ke utuku atu ki konga si sipe na lava ke to o mai koe economic democracy pea moe capitalism sai ko economica go for the other side of the other side e ko ni ko mea fa politicale sai ko the other side of the cone ko for mea fa politicale ko the other side of the cone ko economica ko ngo ua ko ia e ikai ke lava e hatoe sistemia tokanga I le regi naua ka ko te mokalati He kai ke te lava ha sistemi o toka ngai le yang ai mea whaka politikare pea moe mea whaka ekonomika ka koe te mokalati. Pea o uhinga pe o tahape he koe te mokalati ko hono foi momona o ona ko ne hanga o introduce a higher human capital. Ai o tātana ki mai ngahi mea e kakai toko lahi o mai ai au ta whapehe koe te mokalati koe mea whaka ki he majority. Ai ko no uhinga ko te mokalati o kunehanga e ia o tauhi mo nehanga ia whakalalatai ai mea kui
koe tolahi ange koe hai ange ai human capital koe ne sai ange ai whaunga pure koe ia whatever ai mea koe within koe te mokalati he koe te mokalati aia koe te mokalati o kune hanga ia o mai e best side koe e economica aia koe ngahi lower inflation o mai he te mokalati aia o mai he te mokalati ngahi o kune o mai ngahi lower ngahi best characteristic koe o economica ange koe ni koe lava ke pure ai kakai toko lahi instead te pure pe a foi ulu pe koe stakeholder pe koe pure pe ai nautol ngai cooperative la lahi ia whai ngā mea o kuhanga lewa he e te mokalati o aiong me hange te mokalati ia koe mātu ai economica pe a moe politikare he kai ke lava ai system whakatu ia o nehanga o ai ke sayange ekonomika pe mo politikare iai o lere yange I he te mokalati. Lava o ate ngai me alahi au pito tene lava prove ai kai koe ke lava ai monarchy system ke nehanga o whakamalohi ekonomika pa mo politikare. Ai hange ko ke talauka ne nai lupe o makatuunga lewa mehe ene pehe ai ko lahi foke a ko mo me ai taimin makatuunga lewa mehe lava me hanga he pureanga whakatu ia whakavaivai ai whainga lau ai whainga tokaterine o politikare pa mo tokaterine o ekonomika oku lava ke kakai ke nau siwat ia very thin line o nau ilo e nau tole sayanga e demokalati so they change automatically o ko hinga nau change nau tolia ko nau fehi he tu pe ko nau fehi a tane princesi even ko ngai issue pe o conflict pa sio te kakai ilo ai ko makatuunga ia ko ai mea ko fai ai ko ai ngawe ko ai patoa kropolo he taimini ko lava patoa kropolo sio o kutotonu ke ngawe ai ekonomika ke nehanga o teke atu a te mokalati ke mea koe ai ang mahina fok na o si ngata ia fu ngawa agrisi ngata sai all of a sudden be ko more pure ngaia hange ko mea ne ta halupe all of a sudden be so ko fu ngawe malo hene na fai tangata iki ai hanga ko tangata iki fe ngai ko ke pure he loto kabineti ai CEO mga sekretari ko ngahi potunga we and things o yai komisioni kuni hanga toka ngai sio ngai wike mai koe foi tu atu pe na toluia o foto mai ho eki mo no pere ke to a sekretari ko po CEO for na fea o ave ke na fio ke ateu ko tahaya foi ngawe pango na nau fai ke te mokalati ko na teke mai ko agrisi he ko foi sekretari for na fea ko foi pure ia ko fitu takinga angaia o muri motonga pa aku toton ke tafe a information ko ia o ikai ke alu ke ne afio e to fo pe ia o kaka ki olunga ke foi capitalism system ka aku toton ke tafe hifo ai foi political power ko ia me CEO o tafe ki executive ai go now provide the services ko ke pure anga so na to tusi ko ne tusi ko ya ke ha ke te foki pe ke ne afio I don't know pe na sio iloi foi mea ko ya pe kai ai ko no moni ko ne ta auto ka pale mia pa mo ne tokoni pa mo ne kabineti o ke na to ilo na to pure anga so what else kon na to fe ma ke na to ma foka tonu hi ai ha ko sto usi ai ko mea ko mari ai ko kai ko ke te hanga ko fai ko te homueka pa te toki alga issue ki loto fale area ke fai ho notice kasi ko ai ko te alat pe ki tai hange ko ku malo ne nefue lao pa ko me ne taha lupe ko fa toka ngai ko ia hangenia ko ki alpe ko ba ke algo akola ke poto ko yang ha to taha you know ko foi ma uhala ma we atamai tonga ko degree pe o na ke to le maka te au hata ko osma o degree o ko pa ko osno fa we va o ko kai ke to of mata ha ka te au sio ka tau sio te taimin ko ka degree ka to ani ai ko na wo ko fa foki ko asi o ke to fa foki pe ke tu I ai tau sio du leva ke ngai mata vai ko
o e a koi whekau aki mo ngahi sistemi ke lava ke nausio i loi ayanga koho no huunga ngai matawai ke benefitia kakai o ka pako tau teke te mokalati pea koe foi te mokalat mo ekonomika kua pau pe ke na alua nau he kai pe ke lava ke tuku ata pe ke forget ata ka ula ke aie ke tau ikai ka kua pau ke na panga maari e mea whapoit kare pe toki lava ke tauhanga o teu i whaka ekonomika mo develope whonua ko mea ko maari e whio i whoke toko lahi ka ku tau lava tau whai ngawe ko iai murini lupe ko whio i hame tau lava tau whai ngawe ko iai murini ko tau lava whai ko ngau tau nofu tau whetu te mokalati o very simple ke tauhanga develop tauhanga teke te mokalati ki tonga ake ekonomika me ngahi diaspora muri ko na tau fukoutua i ngai fonua te mokalati ko tui lupe ko feunga e ku ki lave te tafako ya Malo. te sio ange Malo a pita vahe a tilila pe a mo selupe e whamono mo a kai ki ihu atu a piveni koe ni o ko tāna mo piveni aia he kai ke lava ke huma piveni i he pokalama koe ni o e asimahe ono ata, ka e lava pe olea mai. Piveni malo mo e tauto e lava ke fiafini. Malo e tau lava Sharon. Malo, te ke lava mua ke vahe mai i he whio kona o kuke i aipe koe taleni tāpekina ki koe o kuke hoko ai koe tangata teknolosia. Iho o ai o kei tonga fok i he tai mini ke la mo vai mai ai anga ho hanga o ai lelei o teknolosia ki hono teke o demokrati ki tonga famomore ke ki lave mai mo i he fai ko ya Okay. Kor pe ke hu fanga te whatapu e Seronia ko fia pe ke ukawan o muki i maalali kona kono kutio pia ku ka kimo ke ulawe ki ho wha madara tu ka hanga o makatuunga lele yang ipe ai uhinga e ku tui pia mo ku pou ki he patoa pia macam makalat na ku ngau e ki he tui nima na ukau he ono pure e ngai mea komputa para teknolosia o e langa ngau e na fai he soala ini ba mai tonto koe taimi na hanga o whakatoka ngai ai palparema o e hono tapalasia ai taupehepe ai ofa ai kakai ki he hatui pe mo ono fare taimi na o la fie ilo loloto angai ngawe whakaporikare he whanua ka whakanono i tānoa na e uhinga e ko oange ku whakapa ki a Crispo hiwa na ke makatunga ya he mea na he mea na ni tau ka wei mo e visone mo na makatunga he kuhanga whatonga e ne wheilau ko mea na ne to'o hokula toko e wheilau na ke mahino ka te au ni visone at that time back at the wa fe mani wa mafawa mani ka time go ni na mahanga introduce for technology for oge for nuani na we go voice over IP is a 10 key solutions na introduce by the America me ka nata na maulava yo o tiriva service ki he TV, interneti, pe mo mobile system, ki he ki penwifi,
O tu ia koe malai koe teknolosia ke tala no ai whika ka mune whilawe mo te mokalati e fulahi e pe loloa. Ka koe whanau no be ke o kawat o mo ki o wau mo kui. Whawhiwhiai ai ki ngoi lama mea mo whai. Te utau te mea koe ni. Mo ilo te mokalati. Hei ke lava ia o realize pe a o hono momona. Mono ngahi benefiti, mono ngahi lelei, e kakai without the technology. So hanga qualify the statement ni. Okay lo ai ngahi so matala atita. Yang hanu fa mabopo ai panga so noa hanu ngawe aki. Ia foi tau frafare area. Ko hono mahu inga ai fa matala atita ko ya. Ke o mai ke ne hanga tataki ai kau whakahofama whare area pa moe pule anga e aho ia he tau hoko. Kau koe hono mata vai koe he ne tuu koe without the technology. E osi ai whakamore ke silindi ai wafe taha. E toki te pile mai hono whakamatala e tita ana he wafe taha tolu wafe taha wha. Se ronda mo ki kau penolo mai la. Mo kau whanau mau. Mo le au ke tō wafe taha tolu wafe taha wha. Ko osi kehe ai na tūlai e palo parema. Pea ko os pasi mai na utoria he foi palo parema mo mau na e osi hoko hono ngau e aki paanga o wasta taha. Sai. Whakamore futai mi lahi o whare area. Tala ngai ai whakamatala ripoti ai atika o wasta taha. E wasta tolu wasta taha. Take it is no longer relevant. Ko poini ko hanga ko o atu ke o ngake ke ne provide for clarity ye ko uhinga ai atita e wasta taha ke ne whakatonton e wasta hawa pana se hala ke wasta taha o to hoko ya wasta hawa pana matawai wasta taha pakamalohi ko uhinga pakamalohi ya intervention e wasta hawa ke falili Kailava ke continuously improve hoko hono whakalelei. Kailava ke return mai ha value. Hoki mai ha aonga benefit. Ma ai kakai to tongu hau. Te ko uhinga uhinga whalau ke ai. Hene kau e mea ngani he loloto. He reason i mai mas o e pare mea malolo. Koe ngau e akilisi. Na evidence based. Na data driven in ngā koe. Na very vocal. I he mea kotoa peke o mai e information ke makatuunga e mea koe whaitupun. Koe maheni koe pe mo akilisi. Zeron, ko akilisi o mawawahi ake tau e tolu noa. Na o hinga e whetaulaki e mawhakakau he na e mahu inga ia a akilisi ke whaitu tuoni ia information poko ha data o ku very current pe up to date. Sai. Koe ngau e na aku whai au i he whonuani ka hange koe i he pasiki kai tau te fito i he atakai mai mala e ako. Ko hono systematizing ke lava he kau whai tutuni o access ke information o ku skete o movete he fufo se ka. O troa ha correlation in a timely manner. Kai ke toi ke nia mo na tula mea ko
ko report whaka atita he ko mafu te mokalati he mahino ko ka te au ko whapatala kriti ko tari ui accountability ko high accountability ko accountability oku ke account to every dollar that you spend and every decision that you make and be responsible. Now kia ki mua ke mahino ange hono whamadala. Koe accountability upehen. Ka pai te tau hu ka atoa whare koloa. Hu e masiwa, hu e whaiako, hu e whaifekau, hu e hau e ki. Ki ha whare koloa. Moha nau tola i nima. Te nau hu mai pe mo i koloa, tak tola i nima. Tau pehe malu ka pai ka malu he tola nima. Kau kelo ka pai te tau hu ka atoa, o tau tak tola i nima, ka ke hu mai koe, moho ka pai ka kai hu mai, ai whaifekau ia mo ne puha ka papulu. O ke pehe, koe oku tariui o akanda polo mea kehe ai mahuinga ho seniti ai tangata security pero tangata hikoveve kehe mahuinga ho seniti ko mahuinga seniti ai fai fekau mo fai ako ai ko hinga foki oi accountability ke account ke tariui sai e malava fe ke tau tano te mokalati ka tau tuku noa i teknolosia ka pawe alwe mo ne puha ka papulu pa tok report he wanoa taha tok report mai he wanoa taha tolu ko puha ka papulu na alu moyaka ko tola nima ko poini ko information need to be at your table ai tangata fai tutu undi kai lava ke ni fai tutu lele ka tau lava o translate ai tariui mo te mokalati i he kakai e fonua he ko guila ko tau palparema tau tulia he foi transformations ko toko lahi taha i he tuunga o e mawhai ko ke nauloto na toke nau tariui ke nauloto na toke ke whehuia he kakai e nau ngā oe ka koe elito e te mkarati he ko hea ui ngau whemau e ke nau ke hanga he kakai o whehuia nau ngā oe he ko nau dolo ku wahe me he tuku hau e kakai Marie. Ko pehe o kai o fu ma ko ha lahi taimi o tuange mai ke vai ka ko fakat no mai ia ki kai lava ke tau sio ki he essence e ko ma inga i teknologia he tau foi transition fakat mo kala ko ni mana ko ngai fono te mo kala ko na o mo no fo i ba hino kai ka mo dole te mo kala o systematizing, o computerizing, pa kai million ni hawan na pero information ni fai tutum. Kau tariui e kau taki ia pa. Voko le kakai. Ko parema ko he fonwan itongani. Tega ke existe foi teknologia ia. Que ne lava o coordinated pangalelei ai data o fragmented segmentation of data again. O pe kai ke lava hata haya fai tutun fai pe fua. Ka ko fua ko ya more ai pa anga lahi ngai fua hala pe. Ka we me nei mafasia pare me malo lo ne. Me wana ilo ai ngona hua puta. Nei tokanga ko non nationalize ai lolo ke reduce cost ko kakai he ko ha no hinga he ko
ko te taka o mai me customu ko whakamore lai tahe whunuan he import ko lolo whika ua mea kai ke lolo pene tokanga ia ke ono ke whaha nationalization e lolo kai lava ke reduce e cost ko unga ko kakai ua mene tonga ki ai nei tokanga he e-government aia ko taimia ko introduce e teknolosia ko ultimate purpose of e-government ni ke more efficient yange ai process nga au e pureanga pe mo no systematize workflow ko hi ke au information ni ke kau fai tu ni ina time limit Malo. Tau ki koma mo ai e piven piukala mo lave i pe koe tangata koe ni o koe candidate e ni ki tonga tapu fitu whamalo ki he vai lelei o kone whai mai kai tuku mua ke tau kolos ki he ke tau musiki ki a hapoi vou whamalmore ke tai mai mua tau voi whasi kai toki vilo e tau kaupe nolo. Vale. Pito mo tok whanau mai a mea hopo i vou. Kai kataki mua toi ta i mai matoi fo i whasi taha. Pako ne lava peko ia e Mr. Sekona, Selupe Sekona, te ke toi vahe mai mua i he tuunga koia o lotu. Pea moe he ne tatau a lotu pea moe whapolitikare. O si peko ia hamini te ongo fulu pea o angalewa katilila. Ke ne toi vahe mai mi he ekonomika. Pea te tau whaausilewa ki a piven.
Malo. Matangini ko ang taurua Maili iloto ko motu Tue ias mo e bunga Ako ka maunga O pangunay to kilaw mafana Ay fa Mare Golden State. Tau pasi kae holoi no fo ai takaaki kihe ko oku longo longo kai o pangunai toke lau mafana ai fahina o tongata e apa sio atai fine nakakala Mari presidente Golden State. Owa. Tangata kongonga me hapaita wa. Mari. O fakatau pasi kae holo no fo ai takaaki Ai que hace fofonga e fofonga. Ai que cameraman. Langi mai tamake tau langi tula fale o fakatau pasi kae holo no fo ai takaaki kia po oku longo longo takai kia po oku longo longo takai Malo apito hopoi. Selupe Jace Kona hoko atu paman mole. Tā hiwaka ko whakaukau ke Michigan e Michigan ko Einstein. E rila ko. Koe foi misi e Michigan ina ne pehe. Ko tau our task. Ko tau ngafa fatongia ma mafata. Pe tau pehe ko tau mafa. Ngafa fatongia ha tangata. Ke whakawhalahi tau sia kare o e ofa. Rea maare ne masi. Is to widen our circle of compassion. Ke lava ke tau ofa i he mea mo ui ko toa pena e whakatupu e otua. E whenga tangata. Pea kauai pe mo ulu akau mo e whangamon manu whanga whakatapu. Ha mea pena e whakatupu e otua. Ko hinga mahal ke he whakaukau. Koe fo i mea konu whai he klopolo. Koe widen the circle of compassion. Koe tau whakawhalahi e se akare o ofa. Kai ke ngata pe tau tono no ko toa pe. Koe ke laha tahaya, koe ke hatahaya tu maari. Ka ku waifu i whakakau ai ni. Pa ko kua wene he ngai mea ko respect ai koe fu i whakakau koe. Ke ngawe ake diaspora tonga. Ki hono tānaki a iwi o kakai. Ke whai ake hano toko ni o e masiva. And that's original. Pa ko watu ai whakapa koe aka te koe ho come up mo fu idea whakafuofa koe ia. Pea koe ako pehe, ke tu ke whakao set mua ki rea koe ni. Koe huelo e ofa ai o tua. O ngingila, pea ku ha ngingila ia, i hefu kotoa o ene whakatupu.
ka kui kai te tau lava whakatoka ngai, ko uhinga ko whakangata e tau sio. Te mi tau lot pe tau tau ngingila pe tau tolu, kai ke ngingila ta mai koe. Nā tau tupu he whamiri ngingila, pe te tau ngingila pe tau tolu, ko koe ena ke, koe rea ene ko whanongoa he kau whakangata o lai, koe kau tae kai pongi pongi. Koe whai ngā rea tuku hifo, o ku whai mehe lau maarie o sio lalo. Pea koe a kou pehe, koe whakatupu ko toa pea, o toa tiu toi ai pefu i rea. Koe huelo e ofa ai o tua, o ku ngingila ia i he fuefu ko toa o ene whakatupu. A kau, maka, mon man, whainga tangata. Whainga mea pena e whakatupu, he fuefu, na e whakatupu o tua. Ka o ku whakangata e tau whakatoka ngā e ngingila ko ia, ko i ngā ko e tau sio kita, po e whakangata ko e tau o whake ki tau dolpe. Te base atu rila. Malo pito. Malo se lupi. Ai ko tau hawen ke konga whaka osi e tau polo kalama pa ko fia. Au pito ke whaka osi ai mea koni patoki. Pase at ka pime ni tonga. Malo ne toki humai ni kene hanga whaka osi e tau pōtala noa ke whaka manate whaka awa ai le tio ai a chepta koen a Golden Gate New York koe hange koe mea koe o lave ke a lupe o ku whaataimi whoke nihi heanga koe e tau teu ki lave fisipe ke mea o lave a lupe peska pautok whoki mai au ke kutawha aki koe o ku misteri whoki e tau sio tato kene mafola koe ngā ue taimini. O aia ko tau pehe ko tau capacity for a human being, o kuos whalaka me ai, o koe ke tau te lava tau tolu ke tau puke aianga koe loto koe kakai. Ai ko tau sio ai, o tau lava heanga tau tui whakaisteane, ko ngahi mea ko totonu hange ko teka makau ke te lava ta ofi. Pa ko paha koutui lahi au pito ke mea ko ia, he oku iai pe ongo ia he tangata ke ne hanga ilo yang utau tano kon ki ai ke tuku au mai ngahi mea katoa koe ne hau wai pe lau maari e tangata ke ne hanga lava o whai tutuni ke ne tala ai tonu me hala he koutui whakapapau he kaika haivia e tau ngā ue ka pau ko osi ongo i he tangata ia e ne whehi a automatically pe al ke tangata e ne whehi a mo ne tae pau ia mea ko iam hange koe ngahi whakaanga mo mea whawhai he taimi lahi. Ka koe ko alpe taimi, koe whaalea whaki lupe whapehe mai ke ai ke tau hange ko agirisi, Ko agirisi ko tangata ena kai ke whaalea kovi, pa ko tangata ena e tāpalasia pe kai ke toka ngai ki ai, Mo mea katoa ko ia. E whai ngata ke tau whenga ke tau hange ko ia ko tangata au toko taha pe, te tau whai pia whatatau ko tau capacity. Kako eni. O wai ngā ue tau whai, o tau hanga tau lani mai ai, ai fo i ngā ue nei whai he tangata, o tau lue moia. Pa o koe ke ton ke tāpalasia ki tau tolu, kau to ton ke whai tokonia ki tau tolu, ke tau au ke mea kou to ton koe ke au ki ai. Kakai ke, te wafe mai au ke tawhaki, ai a whoki ko ku tawhaki koe sio koe ke ngāwe e ku mei nofo whoki hono whakakaukau ai anga fo i ngāwe koe ai patawa kloporo i a te au pa ku oho vale pe pa koe kau tāno koe ni ka haku fie o tua pe ko haku ha ko develop koe ngāwe o oho vale pe ku hupe fo i mea i a te ia pe vale pe ku hupe fo i mea i a te ia pe se lope pa ko nofo lewa sio ki ai o ku iai whakahino o kui kai ke makupusi o ku atamai, ka aku whakamama e ka te au o iloi, o whai ake tataki koe ni, alue koe ni koe, pa neongo e tāpalasia mo hea, hange ko te mauivi, pa koe mea lahi whoki anga koe tau sio, ke hange koe mea koe nau lava kia ane nai, hange te ki lave ke si, ke mea koe nau lava kia piveni, ono pehe koe piveni, ke update koe daters, ke makatuunga mea ai whai tu uni, he utotonu koe foi aia ka pau mole puaka he ahoni o utotonu ke ilo pehe e wha maue ai puaka o mole puaka a pongpong pa lava leva ke ilo i leva ka koe uhinga foki he kuia ngai process aia koe mole koe ko talanoa koe ni ke uhanga o tā ke mea ko la piven ki ai ka ko talanoa koe ni ke mea koe
ke sistemi sai mole po kai ahon ale matu avo launga ke polisia pongpong ale polisia fai fa totolo ha tolo a fa anima ta process ko seti ko ke fai ke totolo ai foi teita ko ya o was lolo pe ya te ya pe e was lolo pe foi process ya te ya pe ta pe hange ko ne lau ko ke atita ai ko atita ka pa ale atita fai ni CV ahon sai ko ne foki mai atita ko ya pa ke ave ke ne supervisor ke ne fai no review papa ka ke fe mali supervisor ha review ko ya te ne to fe ka feel auditor ke na wo fai a mea te na toyo fai foi mea ko ya papa te na wat ko ya o ke available ai ministry ko ya he taimi ko ya ko hinga en we all agree o fie ma we data immediately he ka fai tu uni ka he kai ke lava ke totolo va ve data ya foi system o kune fakatuai ai ko hinga ni tanoa ki he capitalism pia moe economic democracy o si lalanga mai ngahi sistemia ma opo pia hange kan tau pe ko lau na pivi ke a piven ke nge pa katak pe piven hange ko lau na piven ke ngai data fa sistemi fa computer mo me ka to ko ya ko no foi fili lahi pe o foi data ko ya ko monetary fund kai ke ave ko me fa ko nota ko fa ho ko fa le ta mai ke anko pe fiha pa ko at ko la miliona pa ma ko ka pa nga pule anga aya o ko tau si oleva o ka pauleva o ku fa ngata ai ko tau mo uifo i fu fo capitalism society sai o guai fu fo society atonga fu fo poto ia o ku ia o tau no fo ka to ai loto e lava pe a loto ia e lava pe e loto ia ko he anga ko tu ia ku moksio ka aku e lava pe e loto ia ko o ai hafu foi fa unga i loto he ke ni hanga holoki mai foi pala ako ia ka lava ke fuko tu u system ka to ko o fie mau he ko tanga ta upule ai hange kon ko pe he ko o ku kai ke yola ko a capitalism society e hanga ko vetia ko ni hange te ni hanga ia malake capitalism society kai within pe I he capitalism society na fahanga he kau matatau e ako na fa ona to mea ko economic democracy pa ko economic democracy instead e cool ai pule ko cooperative la lahina na o male na tolo pule individual tau taha pa na lava ke na share profit pa developing ai cooperative o ha mea ko tai mini americani mea ko tai mini americani ko hanga ka cooperative ai os mawe foi systemi ko uhinga mawe foi systemi he ko uhinga he ko os hanga pe e loto ya ko ka players ko I loto ko foi system lai o na hanga pe na tol fa o ngai systemi iki au pito o na tupo alu fu malo pa ko na teke le va ko na tol foi system lai e puleanga ko tai mini ko tangu tu ko congress pe mo ka fa fo nga ko na o se mai na to he fa fu pe ate cooperative la lai ko ka ta lolo ko ka ta me ale fema ko fa o foi lao ko ke benefit ko fa o foi lao ko ke diliu ki and it's funny hanga ko te sio ko ke ka ko sio ke moto ko yapi sometimes ne and if alang ko mo hanga ko lao ko diliu and things like that ai ko ne o sila pe tala ko lao ko diliu he cooperative ko lao ko diliu he tamako ko lao ai ko te sio ko ke ngai pressure ko ai ngai power la lahi o na la pe na tol o faka holo ke ngai pala a ko to ape I fu foi systemi ango fo ko ke lawa pivi o ka paule te tau lava e tau tolo tau pe tau hanga tau tolo classify tau to ko patoa ka pa lava e patoa ke hanga pe create and for economic democracy he pa hanga eia o ai foi filta ko ia ke feka au pito pe ia ai tau pe ko majority e fonua ata pe ko panga huma e fonua o ko ta pe te miliona he ko pule la he fo income ai ko ta pe ko panga huma e fonua ko ko te miliona sai ta pe ko hanga patoa create he economic democracy ko patoa create and if foi economic ai loto pa ko ta hanga ta tolo overrule fo te miliona ko tolnga miliona tolnga miliona ta tolo I'm pretty sure te ta lava o lea leva ki kau fai tutuni ki he totolo I he sistemi a teita ke o ma fai tutuni he ko ha tauleo he ki pe ki taulava ta tolo lea o ongo ke kau fai tutuni
ka pau tau infant be. Ai ko hinga ko purpose foi tala noa. We have to work hard to make our voice hear ake tau toe strong ka ange me mea kou tau ia e taimini ka tau te fito ki he ono mea whaka ekonomika. Ka kou tui au pito o ko ilo e moni au pita pivenia. E pa whakasesere au pito ia ke whonua mo pure anga ke whai e teitahe aho wafe tahataha pato ki whai hono ai he wafe taha wha ko osi alo e ngai mea ke o liriu mo mea katoa au toki o atu ai ki foi teita he wafta taha ke toki ai wafta wha. It's very silly ke tau kei mo uia whainga kuonga pe, you know. Ai ka ko uinga ko aku he kai pe ke tau lava tau tole liriu e mea ko ia. Kuna osi tata pune nau tole lao, kuna osi tata pune nau tole ngai mea katoa pe kai pe te tau te lava tau. The only way out I hange koin ko fatala no ke patoa Gropolo is using a diaspora money ke lava ke tau develop e tau foi system for all e tau economic democracy I loto whatever they call it now constitutional monarchy or whatever now hanga ui ko I loto ka pau te tau lava tau tolo create foi mea ka ke fefeka te tau lava tau tolo una hufanga whakatapu o mau I a mehe ni current system ko une loto ngai tai mini ka lava ke mahalo na me ola to te mokala ti heanga eku sio mo me tau fonua heanga ko sio ka kai ke selo ko ofat ka tek motor ko to pe mo me mai ke por kala mo ni pa ne ngo kai ko ha osien ho mo sio ma ka teo mo sio mau pe ka teo e fia to na ko to pe ka ko fia ke ka fata mo chepta go ni fa va le tio ko ni ke lava ke fa la ke mau ngahi mea ngawe ki ngawe kon ko mo whakahoko klawa ke toi ngona I mamani maule o toi whalahi angea ai democracy ko pe mo geographic ko o klawa ko o whakahoko ake maule o ke ngawe ko toi mau whai pa tui te mau whai ha ngawe lelei ake mea ngawe ko ni mungai ofa ni mawhaki ka goia ko wha malo at salon mahalo ko ma wheu ngat mo lupe me ta whako ni malo apito malo kai tuku mua ke tāpuni ake tau proklama me tau whanongo me he kandidati ko ia o tonga tapu fitu piveni piukala. Piveni? Ue, salon. Ka tak te lava ke whaosima e tau proklama. Hau to e et in mai ki he ka veinga o e pōni. Ia. Tupe ke u hauka tupe he isiu na ulawe ki ai, he? Ko hinga fuke e whakamatala fuka ko e ke lava realizing ai benefit te makarati a takai hangi ko tonga. Ka pau te tau whaituai te tau hanga engage no sia, he? Ko e o hange peko ko whamatala ki moa. Ke lava e whaitutu ni, ke lava information ni au ke menuolo. O kai ke ne lava provide ngai data ke tokoni whaitutu. Mana tui, pe mea koe mawhaipure. Kohono essence, kohono euto, koe nau whaitutu ni. Pe malawa ke nau whaitutu ni, o whakatunga ho mea koe mahat. Koia. Pe koe whinga wawalo, ka bau ka jaha teika. Kau kai ke nganga nampai te kai kunga niu. Ke pehe ke tahok taha o whaitutu uni. Une pehe ko ne mau te kai whahano ngā ue. Ko uhinga ia koe mahu inga te nosia. Ke lava ke waweane, pe mo tonu ange, mo update ange information whaitutu uni. Kai le, koe kunga fuko whaalawe mai ka noa. I te mokalati, te mo teknolosia.
Mahino principolo ia. Mahino mai pavei ngai ki tau pa teknolosia. Ko no operationalize ye. Te ko how to do. Tai me go mau inga. Ai teknolosia. Ko no mari ni. Ke vai vai tu pe. Ko tai mai nai Hawaii ki nai Hawaii he. O kala la mo ne ka. Ko puke waka kon ko te pirinisi. Pana fa mo ya ki le ka go. Ko no ngo William Malinas. Le fa ngo o kala la. To ki kwa mea. Ko tai mi go ya ki ke lava ho eki mo ka kai to. O tohi pe lau tohi. Tohi pe lau tohi. La hanga le vai uka tohi pa mi ya. O miniti tai mi frata ya uka mo ka ho eki. La te mana hawa ka misnale. Hana tolu ya lava lawe miniti go a Tokyo ka mea. Ko tai mana na hanga konfan ya uka la ko tawa ki mo na frata. Na faia he ke kau koe ko mahina koe. Na whakakau rewa. Uka halala mo hoi mo ka kaitonga au ko ya. Ko kau pala ni wa honau. Wa honau ko ngai u nau mafia. Na ke kau ya nau fa ha kau nei lo me na dele aku. Ko fa ta ko teknologia. Ko wele apa ke kuongan. Ko teknologia tau tano ai ngon ni so komputer ba. Ko mali foki. He kapag na hanga fa ki mai na issue fa for. Ko lau ba he tohi. Ko ki mo pe ke fa ka ko ki ai. Une o siro o si hia matea o e go sa sio ia wa wai fo mata he ko uira ko te ta no ba ko wai fo mata he he ao o fo mau an yo pekia o mau mai ko wa ni lo mo re ko fehu I e mala wa fe o se piliona ne kakai ko nuana I mamani mala wa fe ma opo ha ina ure ko so ga tau ba de fo mai ke tol mau inga mau ke fra tai ta wa mai apa de fa ko hane go ni ko kurea ko ni ko rea ni to o hanga ton wa pe ko rea o hifo he na ko mo vi tejo I frisco o mo vano ke ko mo fa to ngai fi tu le ko wa mo ha vili wa ta yo wa vili pai me ko sound pa na fa no ai ka ale ha vili ke algo ai pe ko fa kau ai atamai tanga teta complete world are all network o network kai ta to pe ta do he o tu he ba ai ka uha mo havi to ni ne pu ye brea ka ko au sio ko air space page ma tu ka teknologia ne wireless ka hui kai o pui pe haviria ka ko ile au ko ni o hanga tonu pe ya hui mo pe tio ai ko ngai ko hinga pa da no ke fra ke malava o teknologia ko ka me ya tanga me ya wa ke ne hanga o tokonia ki tau tolu
ke tau unu ke mea ui ko pure anga tari ui. Te mo kalati ko ono eri toke tari ui. Pure spirit, ki mua ke ho fatu. O mai ange pe kula uloa kai mi pe ko fai mo tu usi ake lera. Popo mai. O ata mi te nima ke whama popo mai. Tai, malo. Nunga i whatala noa. Na e fuke ku te ko mantu ko sa fitu tako ni o wi i no ki. Na e whamatala social media ko hono nau o koe ko me ena to event de tangata me ena ngau e ko he ko ha no mga tu he ko o tu ai tari ui ko pau ke tau account pau ke tari o ni smart bob me ko hinga ia te mukati ko no mau inga ia ko teknologia ke ne hanga o enable ai foi implementation o principolo to value for te mukati ke lava ke taliu o transparent in a timely manner he to matu o ngalere ai tau ngahi innovative initiative for political democracy pau tau lava na pesa a ene performance ke ose tau tawanga tick off na box tau hoko ke ngahi se ba hoko at the end of tau continuously improve ai mo ui mo atakai ke tawa ga foi to oma o tau ofi e mea o ku hofua mo finagalo ka auto malo e o penki fa ma popa malo apito maria mo ni ke te au isi we ko ni he mahino ga ku ki loloto pe afi se mai tai mlahi ka koia whamalo lahi e Paula Piveni Piukala ki he to o taimi ke tokoni mai ke vahe ai mea koia aku ke i he tawhaaki koia aku ke ngā ue mea ai kai pehe foki ki he selupe J.C. Kona ke vahe me he whahai o e ilo whakalotu pe ko historia o lotu kai pehe foki ki a tirila sila asam shai ki he vahe whaofa na mo whai katoa ke tokoni ke whaava ki ai letio kolope pe ko whaamu pe na mo mauha mama me ngahi whamama e o tangata koe ni ka pehe foki ki a tirila whamalo lahi ati ho mo kei nova mai pe e o atu haatau ngai whasi aia koe whaosinga ia o e polokalama penolo aia koe hokat koe ni koe mau whawhiawhia i eni ai lava ko mo e leti o pa te mau lava lewa ke mau atu hangahi polokalama e hoko e koe whakalea ai a Piveni koe ngai tau mua pa mo ngahi polokalama ni a ku lahi hono ngai mea ke toi detail lang ta tau tu pe ki he teknologia pe ki he mea whalotu ka pe he foki ekonomika o ko whamalo atu ka ke tu mai mua e hopoi o ha tau whasi malo Mani mani ea pe tali eva fana ea fomino no ngasi o lotoha e
koe na nivia fila siliva o ka mahe kau e ka kanatangi tangi e si ale tafa pipitongi ka si otosi si whakawaha mapa malongi e ka kala ko si otoni si kai fia moe hei lala hau kua whaanga Ui si otolei pahina E kakalata puta e weia Lanu e malata si o fofonga fotue Langi tau kakapai Hei lala moe huni o umutangata Si whakawaha mapa Malongi e kakala ko si otoni si kai Pia moe hei lala Perfume o hata Hauku o whaanga Ui si otolei whahina E kakala ta puta e weia Si o fofong Tue langi tau kakapai Hei lala moe huni o umutangata Hei lala moe huni o umutangata Whamalo atu e hopo i vou pe amo Jayce kona i o mai e whasi whaholo mamata ke ki nau tolok tau kau whataha i he polo kalama hopo ki ai leti o kolope ko ia i he whiawhini pe aku whawhiwhia au pito lotonga ko ia hono wakai hake ha tau fo i whasi e taha tukuma ke o atu e whasi a koe ne e kau wawau Aduh, mas ko ni ko eh. Sabi ni ko si tamatagi tao.
pene ngā hiki nei whai alui. Te lua asinoni e maa, ke whai a kia e whakakauka. Te ake mana tui e ta whakapapa, ke aia ki ho tuku a manatu. Ko hai, Oa, tapu ia ki baba utahao no. Oa, ko ia pe ia. Ngofua pe whakapale. Koto si tu ai. Ai ki I vale fai ngofua ene to. Koe kau te whine ne mei he Chepta New York State. Ko loisi konua pe kia aniota matai le koka. Ko MP ngalua pe te kokia Sharon Mina. Pia fia e kau te whine ko imia ko e lava mea. Pia malava ke ongona te ki maman kuripe. Ai ngau e ko ia ko whai no kuesia.
pea na lava ahono lotu whakatapui I he whiawhine. Mole ke mama o na pehe ko hatawai hanga mai ka koe tūna whina mātu a koe ni. Koe ni makoaki pe koe ala pe ke kato ai masiva. Ke whaitoko ni ape ai masiva. Koe e pokfo oweni. Ai ngā ue whaitaha pulanga mei he kulupu koe ai patoa Global Movement. Whatahataha iai en ihi. E kauwhiwhine lo totoa mei he pei area. Kena tātā naki haki se miti. Malawa o kumia ia ngahi nau nau whakaleti o koe ni. Pea kua tau mua pe ia koe whakamafola lea. Ke o ngona tuia ki mamai furi pe. Koe kau whewhine ia mei he Bay Area ko nau loto lahi. Pea nau loto toa ke nau whoaki. Pea mohono whakapaanga pe kono sponsor le te o kolope. Tātā naki ai ha se niti ka koe toa pe me he kanto ai masiva. Kei hoko atu pe ai mawhana i kau whewhine. Pea mo e whatawange pe ku tau inasi ko whea wheituu. O ku mou mea mai mei ai. Koe whiawhine ia mei he patoa Global Movement. Whamafola lea hanga tonu atu me San Francisco I Amerika. Oh. Oa, koia peia. Ai kote fai whekau. Malo
whamalo atu e hopo I vou whiawhia e kau whewhine ko hai haloto e tai whiawhia ko hia ko e nima fuaki. Pea hoko ai ahoni ko e pokfo ou I he langa ngā ue o ku fuesia e he ongo whewhine loto toa ka koe taki me patoa klopol tililansi ola a somchai ka uma a foki Sharon Mina se kona. Kei whakawhi ea te peki mo tolu pe mo tala monua te ngai whatongia whamalo atu tangtangi ni upalau ka peka sela alovili pe mo ngai chapter takitaha. Ko rea pe hopoi ke maha whase kau Australia pe tuku at peke kau whewhine pe toka ngai pe toko taha tau tamai o e kina tō mui ki New York. Kono nga toi kui motu mamao. Kuola ka pe kuonga pea ke tokanga. Ko te u a oku whakahala-hala. Toanga o iwi mo a tama. Kalofi anofo I te nganga taanga. Tumu au te angata na mahiki. Te tosi o lalo I te vai lesi. Vai mamahia kai loto e ngauhi. Luma te pele kua kou whakari ali aki. Ko te tala fungani me I tōkanga. Kua whakana tula tōnanga. Mahu I te kiki pia whakatupu iwi. Mo ui lelei kai I te whamili. Tumu au te angata na mahuki. Ke tosi o lalo I te vai nasi. Tua a te ngata kapsi mo te habi. Kai mo te oni oni I whatono peke peke I. Ko te tala fungani me I tōkanga. Kua whakana tula tōnanga. Mahu I te kiki me whakatupu iwi. Mo ui lelei ai I te whamili. Ko te tala fungani me I tōkanga. Kua whakana tula tōnanga. Mahu I te kiki pia whakatupu iwi. Mo ui lelei ai I te whamili. Oa na more panke. Iyo. Oa kata di motor. Mea mai a ke whawhiawhia I pe ai kolope.
Wa te whasikoniga ki mou toko tā pē me i Aotearoa. O wha pē te mou mauha e whiawhi fia o ku mau. O ata o whakate koe o whasia sau ka pe he whoki ki he the shipping company. Aina kuke whakarele mai me New Zealand. O wha pē ka ina pātoa Global. Ke mou whaonga i e tau ngahi member koe o kua e nau ngai businessi. Malo. Lolo. Oh, yeah, Lolo. Kai nga me Lolo mo me ake lunga ke tau whawhiwhia. Oku lere whoki ai protecti me he Lolo. Pea oku very organized apito kau whawhonga koe a tolo me Lolo. Watu e whasikoni ka teki motol. Whawhonga me i taha sai a puka. Tahanima, tomwha, paea. Taha no, seri tua kalai. O whaat. Tapu koe ni ki he korona. O kuai a whaututu, o whai hatau pokalama whakatoa ana chapta. O whape e wabe mai hano. Solova e palpalema koe ni e tau pe a moia a COVID-19. A tau lava ke tau mauha. A po ke tau whasio whaki ai ana chapta koe ni Amerikani. Malo. O atu ha mauki I konseti heni ke koe mauki I taolunga heni e whakia me a hopoi vou. Koe ai e whawhonga hapai taua. Taki mai e tau kau taolunga ke tau oange mua haki I kapainu ai tangata koe a hopoi vou. Ke ne whoki atu moia. Koe teki heni o e taolunga o mai a me whawhonga hapai tawa ko tola wangeau pea ku to mo tola e tolngeau me silini pea ai Golden State o ku o atu ke togoni ke whakatekiteki malo da mai fasi He sika e mawhakahihi fo Lou wa ai matangito Kolonga ta e whaka Kako tangata kohen ko poi go tuku mai Ai tola ni mangeau Pilingi a hotok
Waiha ki e tokoni ki he tangata kon ko poipo. Pea mo tuku mai ki e la vege mo seni mai ki a te au, Sharon Nina Sekona. Te o awereva ai tokoni ko ia. O mo sio ki kakai o ka mga wha mai. Si kakai e no opa ia e. Hapai ako. O taki mua. O kai kakai mua kako. Taki mua I hono fua ngai patongia. Pe eke a e he tau ngā peka. Teke hapai. Teke hapai. O. Pe ike tala. Ne. Koe kukuri. Me whakakai. Heka mai hena e lolo lai walu. Ve. Koe ngaka ni koe loto lahja moi lapa. Apai tu o kai mua ele e o tu o fatu dia koka foa alo itala Tangi kore mai ke o anga mua hanau te mau fe ngai fetu ko to he uta pe ta o Aura. Tamai ki me pako. E lava ke ki whaariari mo tangata me pako. Ka ki hua te lolo ki whaariari. Whewheia. Aua. Vatu, malo. Vatu. Whawhita I Vainkolo, ofa mai a Vainkolo, aia ko e chapta aia ko Nusila Aotearoa, o nau o mai ai wangeau US dollar. Malo. Mo mea mai pe koe tamai ki koe ni o Golden State. Koe tamai kene na nau whaari ari he taimi na mau kei. Na mau kei hākua. Early. Kei pong pong koe pe koe ha. Siu lolo. Oua. Koe mau tahine tene whai e mau tau olunga. Maari e. Malo.
Tau taina, ei ke malele. E tani araia au, tama tangi. Tau taina, ei ke malele. E tangi araia au, tama tangi. Toke rau tama tangi e, taiti e. E tangi araia au e, tama tangi au e. E piko malele. E tangi araia au, tama tangi e. Toke rau tama tangi e, taiti e. E tangi araia au e, tama tangi e. Awe Epico malele. E tangi araia awe, tama tangi e. E tangi araia awe, tama tangi e. Whamalola hiatu e hopoi pia ku whiawhia tu unga whine mātua. Koe uhia koe lava ai ki ngāui ko ia nanau whahoko ko hono whotu e tau ki le tio. Ko leat peke maha tau whasi e taha. Pia ka hili pe ia. Pia whama opo atu ai pe e tau polo kalamaka uhia kai si lava tua hopoi o malolo kia pongpongi. Pea ko oa tai pe whasi kotoa kia ki mōtolu ko ia nā tau inasi i he o wau hopoki ko ia leti o kolope i he whiawhini. Pane o staimi ke whakapale. Ata pe mawhana. Tapu moe lupe o tika pae tau o kai atasi e duku lima fua. Ki he mai moa nina e talu mei mu. Oua e tapu kua fie matamua kai ange koe miki e loku. Oe moa na pe hoto ki te tapu. Isa whakapo ka whasi e ngā lupe a vanai kukia te ahu. Hange he whukulai o ne ngumu. Ma wene tuku mea, e whakia kia he poigo malo mo ai tokon. Pea malo e tau nofo mai ki whakafi osi ai Pokalama ko ai grand opening. Ai, leti o kolope. Sai kau ki hu o talunga ai.
sia pe fu olive kune sia ke ama ae ki fonga sia ke foi pele no fua koisi o takele kele kai tua ke aule e tu o favale aku ia te koe lulululu amoa ka ahine ke te ufola tuolaba siku manatu ala futa kehi mosi onoka Ko e kakato ia ai polokalama ko ia o e hoani I hono hopoki ai le tio kolope hange ko ia ne mau mea mai ki ai whafafonga ia toi pe ai whamalo ke ki motolo na tau kau whakataha I e whiawhini pe a oa toi pe a mo e whamalo me he chepta pe ko e kulupu o kunauhanga o whakapaanga ai le tio kolope pe a ku tanki whoki me iai Sharon Mina, ka uma foki a Palestini, fina whakahua vea, ka o kia pe mosione fina o tapu me New York, pe foki tonga fine mātu a ko siulolo ilolahia tapu eluelu, ko kafo atu takapuna vete, ka wat kia ia etnatu avao, ko loisi fonua, pe foki a alienta ko ka mataele, enti ngaluafe, milika feleti, pe he foki ki a makelesi panela pe a manoa pe foki ki he tamayo eiki pe me nusila ko panela tuangilau ko ki nau tolu e chapter Golden State New York ko nau hanga whapaanga ai leti o kolope pe a ku oato e pepe mo e whamalo lahi ke tamayo eiki koe ni ko hopo I vou I he neanga lele ke tuku hono taimi ke hao o kau I he pū e pia mo e tāpua ki I ko ia o e leti o kolope. Whawhawhanga e ato e whamalo ki a piketi tilila siola a sumsai ko hia ko e polokalama ko ia e whiawhini kai pehe whoki ki a se lupe se kona kai maa whoki a pi veni piu kalaki tonga ia ia e whatawangi na e ongona lele ia ke ngahi lota whare kotoa pe e kau me mi pako ia e patoa Global Movement pe mo e tau amanaki atu te tau wausia hangau e lelei pe mo hawhetake ni maneongo ko to kotoa pe me kato e masiva ka o ko toi malohi ange e tau ofa pe mo e whengau e aki ko ia tau whahoko ko hia ko ngahi visone o ko whai aho no muia pe mo no teke ke langa ki mua kai ke he tatawa toi pehe ai whawhatongi ai whiawhini whawhawhonga ia tō aho ku hoa ngawe ko Sharon Mina ko au lotu palani te tau singa ka mau tatoka. Thank you, Roto. Okay.